Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas. Pertama-tama gutanya puja pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah diberi pada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian dalam kesempatannya kita dengar tabuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ta yaumal qiyamati bi an'umi ahlil ard fayughmasu fin nari ghamsatan wa yukhraju aswada muhtariqan fayuqalu lahu hal marra bika bi na'imin qattu id kunta fiha fayaqulu la lam azal fi hadal bala mundu khalaqani wa yu'ta bi an'umi ahlil dunya balaan fayughmasu fil jannah khamsatan fayukhraju ka'annahu qamaru lailatal badri faqala hal marra bika shiddah qattu fayaqulu la lam azal fi hadzal na'im mundu khalaqani. Tingah bauro kiamat akan gebangkit tingah bauro kiamat sidro hamba Allah yang hamba Allah nyan bak masa lambumo dalam mendapat nikmat yang seberat-berat nikmat. Dia takun ya hamba Allah lambumo hantamna cobaan-cobaan Tuhan mutagai dalam bala selalu dalam nikmat. Yang tengah becok oleh Allah runyantiro lalu ge culok gonyan ge putenom gonyan dalam neraka 36. Oleh putenom gerhung tema fayukhraju lalu gerhung tema watele gerhung warna kulit gonyan aswada muhtariqan hitam hangok warna kulit yang 3 jam dalam neraka. Kena pegah padumna berat dalam neraka 3 jam ambang gerhung inan kulit hitam hangok lagi boh jantung tetut. Lalu ala ke jam 3 nyam pada hai urangnya dalam dunia orang yang paling nikmat tabi-tabi dalam nikmat. Kenapa kau ngejak jawab dalam neraka? Gara-gara dalam nikmat kau dunia ana bersyukur nikmat Allah Taala. Jadi kejawab 3 kang. Lalu gekun hal marra bika na'im qatu na lalu dengan kata oleh nikmat id kunta fiha ba'wate kata dalam dunia rojih ba'wate dalam dunia na dalam nikmat kata pu diseol oleh orangnya padahal koknya selalu dalam nikmat dalam dunia tapi 3 jam dalam neraka nikmat yang dalam dunia 2 bandung padahal dalam nikmat tapi bang tanya nak kata dalam nikmat fayaqulula diseol oleh orangnya hana lam azal sentiasa ulun dalam ini bala mulai gepeget oleh Allah Taala nyamban ni begah. Padahal dalam dunia ji dalam nikmat tapi 3 jam dalam nerakanya 2 bandung mangat dalam dunia gadah mandung mangat. Sehingga pegah dalam dunia cik sabi dalam bala mulai pun lahilun an matilun lam bala tabi
kena pegah nyodom berat rupanya apui neraka. Ya, 3 gejok mentang, 2 bandum ladat-ladat hayu-hayu dalam dunia. Kemudian menancit oleh Allah tengok akan kebangkit sidro hamba goknya yang dalam dunia cit ahli lam bala tabi. Ya, dalam dunia goknya lam bala tabi goknya. Tapi walaupun demikian lam bala selalu taat ke Allah. Ya, dalam dunia bah dalam cobaan tabi selalu taat ke Allah. Lalu tinggal huru akhirat gecap cit 3 lam syurga. Keputamong taat lam syurga keputibit mah nyo keneng kepegot bandingan le Allah pakiban hayu di dunia dan pakiban bala di dunia ketimbang tengah huru akhirat. Jadi embang kepato dalam syurga tiat lalu keputibit mah dalam syurga. Emban keputibit seolah-olah goknyan lagi bulan malam 14. Ya, nyo kelebihan orang semayang tarawih malam 12 Ramadan. Itu akan tak dengar kelebihan tarawih malam 12. Waktu kebangkit tengah roh kiamat muka konyan lagi bulan malam 14. Rupanya menggejom tiat lan ceruganya emban ke petibit lagi bulan malam 14. Menanglih mencahaya-cahaya konyan. Lalu gukun li malaikat keperintah li Tuhan hal marra bika syiddah. Haikah bak mata dalam dunia roji nak rasa kata dalam dunia kesempitan diseul liurunya la hana ya lam azal fi hadan naim dalam dunia roji sabi lam nikmat untame lagi nikmat mundu khalaqani mulai gecipta oleh Allah hingga an mati lun lam nikmat tabi. Padahal gonyan lam bala tapi emban ke penyum tiat nikmat dalam syurga 2 bandung. Ya, yang bala-bala yang cobaan dalam dunia 2 bandung. Yang tiat mentang ke paso dalam syurga. Nyodom tak banding kelebihan nikmat Tuhan dalam syurga singa tiat gujuk dalam nikmatnya bala dalam dunia udip ji kadang-kadang tu 60 tahun tu 80 tahun 2 bandung balanya. Nyodom yang keberi nikmat ya Allah. Maka dalam halnya yang baru mentemi nikmat-nikmat yang lagi nyan nyo kelebihan tarawih gedanyo malamnya. Kelebihan tarawih gedanyo malam 12 Ramadan gebangkit sehingga oleh Allah roh kiamat muka goknyan lagi bulan malam 14 yang ke hurung bunuh bang pato lan syurga tiat muka lagi bulan malam 14. Jadi menang talah sabah jalan metemi kelebihannya ngon tarawih malamnya malam 12 Ramadan. Kemudian malam 3 malam 11 Ramadan. Orang yang tarawih malam 11 Ramadan sehingga waktu kebangkit uro kiamat cip. Yang bantu menyangkut tengah uro kiamat. Waktu kebangkit tengah uro kiamat aminan min kulli su'in bebas goknya. Aman goknya nibat tip-tip kejahatan. Ada pun kejahatan yang belang pada macam cukup tentara kedanya lagi gelang lauro tarik. Rupanya dengan kelebihan malam tengah tarawih malam 11 aman mandum nibat tip-tip kejahatannya. Nyodum tak kala yang diberi kelebihan oleh Allah dengan ibadat taat lagi nyo murah Allah Taala. Sedekah katanya malam baru malam 11 Ramadan berjumlah put juta sirtuh 72 ribu. Put juta sirtuh 72 ribu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.